Okay, mukoba mutya abasebo ni banyabo kansuendi muli bulungi mwebale mirimo mwebale okuya mwebale okutetenkanya amena ne robozi Dr. Hussein mwene busoga wanuge tukozese era ge muidinga amena amakozi ge center atenga ti makozi ga center wabula na amena gene omukerege yasolo kubanga akera ya ndogo mulako so lunakolwa lero nzine wayo kubanga ku channel ife ya Dr. Hussein Media nsonga ku ensonga nediriwa ensonga ni dino wedibanga nino ensonga no ogwange gwa kubanga mpiga nsonga ndireta wano omusolo kubanga mukolachi mutegera kunula yo nsonga onakolwa ensolo kubanga nchaza omusada wo mulingirira timutemi wa manda omubona bubonere nga omusada mukubi wa ndongo baba lamsa ku bantu abali kubanga bakubona ku channel ya Dr. Hussein Media ati we bantu maiwe ni mala nkwagana yonzetira Chibodi kuloza kundi kateni bakugoba kuchina oituruka mama iwo bulungi bwanuga kansoke mbako myawainga amdima komi Drex mananaza problemu baba we bale kuyiye kintu kyebeta TV yensonga ku nsonga sala daimwe nedantu sokubanga nkola ekintu kino busoga tubetuli wala baba busoga obwongo tubulina obuyiya wabula okwewayo n'okutono mu busoga era we omutima ogugoyinagwo okuba nti kukuneyo ife ba upcoming niwe bataba ba upcoming ayinga lazima okubyo ti nze buti endongo ya busoga kyenjitayire kutija kuira inuma ekyo baba kintu kirungi webale ku bandongo endongo tujikala bampola mpola okubye endongo exactly wendogere sana olinene embe imeka baba enemba diringa ina awa bate wabi yes oboli musada mwembi kuna embadi naina kuliko leba kuwandikira kuba bwongo enemba naina kuliko kati luno lwemba lwenye lwetuli kusawe eno nkwagala nolwemba lwe bampandikira yes aye nembe disigaireyo enemba nizena de wandikira mwene ayinga nkwagala sawe eno luli latest olwemba Kingston Major ni yaruti amamu yaruwandika ali mwidindawo exactly sada wango oyo ntera okumuwulira Kingston Major zirata mwidinda ngasongolo waita wa amani no so neti ama mu kintu ekyo yali ratinga buli kimu zina akiti amamu na chemba endonga wagitandika mwaka ki endongo zitandise 2015 yes tategezo olwire mu industry ndiwire mwai just lwa nti ebizibu ebitebereka ebida byatukona kona twabanga tuira ku enyuma katono ayibuti kena sinzire atenga ndimu Pico promotion soko linde mama chireke Pico no wange gwendi mwene mu Pico promotion na kupromoting exactly mwena ingire Pico muganda wange wachikola otya baba kubanga abana sadi no tibalifugika peka akufuga atya ye ate omwana kasitakola kukyabonanga hit oba tusobola amufuga ate luno lwemba hit ifo wano ku channel kasatu isako omukono bategeza ndi bakikoze ki kiwaire katene wali okoze ku concert ku nemba dino be nkali kikola concert yes yona oli musada mugezi kubanga concert direte abana bapukamiingi okugwa kubanga alowooza ati akubye olwembanga ataka ali kujja kubuyende na awulira nti obaluliyo yes kati bwawulire weibwa bamuwagirira yakoba ati kankole concert kati osinzira waweni baba ndi mafubira yes mwensinzira mukubira endongo mwenjiribira buli kimu nasituka najja mu studio kati buzibu kiboyagene mu ndongo baba buzibu bungi obo bwendi kwenda okwinonwa kubanga waneno tumala nsonga ate olowooza nandi kutuuse kuntya ekisooka promotion okutuuka jasi ku Dr. Hussein nsonga ku nsonga ekyo ekintu kikulu ino so bizibu bingi ife ba upcoming byetufuna alwakuba nti ebindi era sikiro obireka wakuba oti osobola osasula producer olwemba yabonanga lulungi yaluguza owundi ate ojja okujja yakubuzaabuza nga sente wasasula daawayo ayi yakubuzaabuza yakuba ati muna olwemba lukali linda muku ojja omaliriza iwe mwene ow'omutima muna wakuba oti ekintu kankole ki kankire kule ayi ng'olwedde ojja okola oti kayiri ng'oluwira ku muntu wundi tovunaane tokola eki so ebintu bingi nani yakusikiriza okuyingira mu ndongo eyansikiriza okuyingira mu ndongo bambi mugenzi aliwo oyo bamwetanga radio Moze radio
Era nkubona nefanana nkubona ebikolwa bino oyenda kopa bya radio. Be ainga bamwetanga moze radio. Omusajja yakusikiriza. Yasikiriza zena nankuba nti kituufu endongo eno ninzobanga ndisobola. Kati Blacksman. Wanje. Kyene okubuuza. Olina video emeka kunemba dino. Just video nina ku lyrical video. Ya Tompanvu ya ainga ti officially. Nti oba naji like najifulumya nti oba eri official nti najifulumya. Just eri mu lyrical video era nga bwoja mukutu gwange gwa YouTube biki osobola ojaganayo wajifuna. Kati lwaki tokola akemba kanene akayaka video? Actually akemba akayaka ako nkwagala. Engeri gye kali nti kayaka kali right now ndoza luno olwemba lwendi noluyaka. Olwembo londiru planningira ebintu bingi. N'ensonga lwaki bulo obwemba bwe nasooka nali nkali kukyalira ku TV eno nsonga ku nsonga. So buti saawa eno kenkukyalira ensonga ku nsonga. Ndowooza nti ebisere wonandetera mu bisere ebindi ndakubanga nfulumya video. Awadi didde nga digabibwa mu idinda omwo. Wedidde nga digabibwa mu idinda tuwulira abembi bangi okobye tolewa mu idinda tuwulira abembi bangi abadifuna. Kati bayinza okwanga bagaba awadi nonge wetodetaaga wetaaga awadi tofunanga mukisa gukuwa awadi. Omuntu okufuna awadi nti awadi asooka kutaamu nze kyendidi osooka kutaamu. Producer bwobanga olina kuku akemba akandi akamwana mulenzi ono kantereyo kwasobola okubanga atuwamu ku akemba baketa omumbedda. Akemba producer akemba baketa omumbedda kanonyawo asobola okubanga munange mwana mulenzi ono atuwamu ku akapera tusobola okubanga tuyongerayo mutava ku channel Dr. Hussein Media tukali walala wano wetwigusiza ensonga